Lebzi iboashidza mahungu ya SABC. Imashela twi kusuka Studio 10 Auckland Park eJoni. The very person that Jaden was supposed to scream and call on. When we are in danger, we call on and we say, Mummy. Tiffany Nicole Meek are court ya report isu yehlo so dlaya n'wana wakwe Jaden Lee Meek. Mabandla tipolitiki ya anguleka xiboho xa President Cyril Ramaphosa ehenhleni ka Mchunu. Baka hina itsako tlhela hi hlangane ka mahungu ya Xitsonga ka SABC2. Kasi makumeka ni le ka channel ya mahungu ya lihaya eka DTT riperile. Tiffany Nicole Meek u hehliwa hi ku dlaya n'wana wakwe Jaden Lee Meek eVliehof eVupela-dyambu bya Joni. Xifanyetana lexi xa 11 wa malembe u rhange hi ku vikiwa ku va a nyamalarile. N'wana u vuye a kumeka hi xa mundzuku wa kona eka complex leyi va tshamaka ka yona a titivarile. U vuye a kumeka a lovile loko a fika exibedhlele. Mani wa n'wana a record ya le road report. It is a sad day for the community. It is sad for us to know that the very person that Jaden was supposed to scream and call on, when we are in danger, we call on and we say, Mummy. And this morning I cannot help but wonder, who did Jaden call on? I stand here today and Minister, I must be honest with you. I ask myself, if only all of these SAPS members could have been deployed to the crime scene on the day that she had reported it. Maybe, just maybe, we could have spared the life of Jaden Lee Meek. If only SAPS members could have searched, because analysis shows and case studies shows that it is often found that those closest to the victim are the perpetrators. So when this mother said, don't search my flat, that should have been a tip-off. We need Khoto ya le henhla Gqeberha yi fureke xiboho mayelana appeal ya NPA eka nandzu wa Timothy Omotoso. Vachuchisi va endle xikombelo xo endla appeal ehenhla ka xiboho xa khoto lexi nga ntshuxa mfundhisi wo huma eNigeria na vahehliwa kulobye vambirhi. Lavanharhu a va ri eka ntengo wa milandzu yo hlaya yo pfinya. Ntshamo wa xikombelo xa NPA a wu ri ekhoto ya le henhla eGqeberha. Nandzu wa Timothy Omotoso wu tlhele court endzhaku ka lomu ka malembe ya 10 wu sungurile, kambe sweswi wu tlhele hikwalaho ka xiyenge xo sungula xa appeal hi vachuchisi. Vachuchisi va lava ku twisisa kahle xiboho xa khoto lexi nga endla ku vahehliwa va nga voniwi nandzu. Hedziva Musoko lembe leri mahluri Maskumane a hlule ku vachuchisi va hlulekile ku kombisa khoto ku vahehliwa va ni nandzu. Mahluri u te makonaniselo ya vona a ra xiyimo xa le hansi, vumbhoni byo seketela xitatimende a byi nga ri kona no tlhela vachuchisi va nga va kun'wana va nga tikhomanga kahle, kambe maqhweta ya vahehliwa a va yimi na xona xikombelo. Va ri xikombelo a xi twali, xi hundzeriwile no tirhisiwa ka tikhoto hi ndlela leyi nga riki kahle. NPA va ri va ta yisa nandzu eSupreme Court of Appeals swi nga ri na mhaka ku mbuyelo wa xikombelo wu ta va wihi. Muahluri Skuman va teka xiboho mayelana ni xikombelo xa vachuchisi vhiki leri taka hi Ravumbirhi. Kuna mavonelo yo hambana hi xiboho xa President Cyril Ramaphosa xo thola komixini yo lavisisa ku nghenelela ka swigevenga exiphoriseni xa tiko. President u tlhele a nyika holobye wa maphorisa Senzo Mchunu leave yo hlawuleka tanihileswi a khumbekaka eka swihehlo leswi. Swihehlo swi endle hi Commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal, Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Mkhwanazi u hehle leswaku Mchunu na xandla xa Commissioner wa tiko Lieutenant General Shadrack Sibiya va tirhisanana na tinsulavoya. Ramaphosa u nyike commission tsevu wa tin'hweti ku lavisisa swihehlo leswi. Nhlangano wa timfanelo ta ximunhu Amnesty International va hava ntshembo leswaku commission leyi nga ta simekiwa ku lavisisa swihehlo ehenhleni ka holobye Mchunu yi ta endla ntirho wa yona hi ku hetiseka. Bandla ra ANC veri va amukela goza leri tekeke hi Ramaphosa ra ku yimisa holobye Mchunu entirhweni. President, I think, has acted
with courage, has taken a decision to place Senzo Mchunu, the Minister of Police, on leave of absence, has taken a cautious decision to set up an inquiry led by one of South Africa's eminent persons in the form of Judge Madlanga. And we are confident that that will actually get us to the bottom of this. Inhlangano ya vatirhi na mabindzu va amukele ku simekiwa ka komixini ya vulavisisi mayelana na swihehlo swa vukungundzwana ehenhleni ka vurhangeri bya maphorisa. We looked at the different options, and then we realized that the president does not have many options but to go this route. Because remember, when people come to you with allegations, you have to come to the stage of prima facie evidence before you can take any action. Otherwise, people will basically come to you every day and come with allegations, and then you must then fire people. These are burning allegations too. You want to see a speedy conclusion whilst giving respect to due process and to justice to these matters. So that's useful. And they need to be mindful around the costs. But I think also, to be fair to government, it's easy to say that none of the commissions have borne fruit, but if you look a little bit more deeper into some of the commissions, you actually can begin to see some of the effects. So yes, people are correct to say in the Zondo Commission, for example, that we've not seen high-profile persons go to prison. That's true. But you have seen many prosecutions, including people being convicted, albeit not such a high profile. eGauteng swirho swa vandla ra MKP a va ri karhi ku macha ku seketela Mkhwanazi. Vandla ri sola ndlela leyi President Ramaphosa a nga angola ha kona eka mhaka leyi eka mbulavulo wakwe madyambu ya tolo. Ramaphosa knows that the report of commissions are delivered at the desk and gather the dust. In an urgent a criminal matter that does not require a reporting between 3 and 6 months by any commission, most of the commission are used as a haven and protection racket for those close to President Ramaphosa. MKP va yise papila ra swivilelo etihofisini nkulu ta maphorisa ya Afrika-Dzonga eParktown nhlekani lowu. Vandla ra ANC KwaZulu-Natal ra amukele xiboho xa President Cyril Ramaphosa xo nyika holobye wa maphorisa Senzo Mchunu leave yo hlawuleka. Leswi ta endzhaku ka swihehlo leswi nga endliwa hi Commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi. ANC exifundzeninkulu lexiya ri amukele na xiboho xo simekiwa ka komixini yo lavisisa swihehlo leswi. Vandla ra ANC eKwaZulu-Natal ri nga karhi tipolitiki ra holobye Senzo Mchunu va amukela ku simekiwa ka komixini ya vulavisisi eka swihehlo swi nga vula hi Commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal General Nhlanhla Mkhwanazi. Vandla ri komixini ya vulavisisi yi nga bumabumela leswaku ku khoma vanhu vo karhi loko vo kumeka va ri na nandzu hambi komixini yi nga se fika emakumu. And we do not know the veracity of those allegations. Now, as the ANC, that is why we welcome that there will now be a proper commission, a judicial commission, that will probe these allegations. And therefore we will know the truth. And out of the facts, the truth shall come out. Vandla Action SA a ri tsakanga hi xiboho xa president va ri ku vekiwa ka holobye ka leave yo hlawuleka a swi enelanga. Cases have been opened with police. So now when you're having a commission, what's going to happen with those cases? So the charges have been opened with the police, and then we believe that there should be prosecution, and all those who are implicated should be facing criminal prosecution like any other criminals in this country. Hence we are saying we don't believe that a commission is a solution, and really it's just really disappointing that the president will take a shortcut to protect someone. Vaaki na vona va veke ya vona mavonelo hi mhaka leyi. Kuna mavonelo yo hambana mayelana ku thoriwa ka Firoz Kachalia tanihi holobye maphorisa wo khomela. Kachalia u thole hi President Ramaphosa endzhaku ko nyika Senzo Mchunu leave yo hlawuleka. Leswi ta endzhaku ka swihehlo leswi nga endliwa hi Commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal. I have decided to put the Minister of Police, Mr. Senzo Mchunu, on leave of absence with immediate effect. The Minister has undertaken to give his full cooperation to the Commission to enable it to work. I have decided to appoint Professor Firoz Kachalia as Acting Minister of Police,
Professor Kachalia is currently a professor of law at the University of the Witwatersrand and is the chairperson of the National Anti-Corruption Advisory Council. Khale ka xirho xa United Democratic Front UDF ni muyimeri wa ANC ni SACP hi mpfhuka ka 1994, Kachalia I munhu loyi a tivekaka eka tipolitiki. Laha a hi sekela ku lwela ntshunxeko a ha ri ntsongo u ve muchudeni loyi a kanetana ni mfumo wa xihlawuhlawu. They took action and we turned every action that they took into a basis for further development of the struggle. So people mobilized around Neil Agate as recognized as a hero of the working class, of the trade union movement, and so their attempts to preserve the system always created opportunities for further development of the political struggle. Hi 2020 u nyike vumbhoni eka vulavisisi bya Neil Agate laha a nga hlahluvutela ntokoto wakwe ni maphorisa ya nkarhi wa xihlawuhlawu. We were prepared for what happened. Like I said, there was no way none of us would have testified to save our skins. And all of us went into detention repeatedly. We came out and we continued our activities. Ravumune leri xiyenge xa mahungu xa SABC hi tlangela 75 wa malembe. Eka vaxidza namuntlha ku fikela Ravunharhu hi ta va hi languta rendo leri xiyenge lexi nga ri famba ku ta fikela sweswi. Eka hungu leri landzelaka hi languta ku cinca loku veke kona eka xiyenge lexi ngopfu eka vuxaka bya SABC News na mfumo. Khale SABC a yi tekiwa tanihi nomo wa mfumo wa xihlawuhlawu kambe kusukela hi 1994 ku vile na ku cinca ko tala. Leswi fikeleriwe hikokwalaho ka ntirho wa tibodo to hambana ta nhlangano wa vuhaxi. Khale ka muteki wa mahungu eka SABC Ramphele Fara u sungurile tanihi muhaxi eka xiyanimoya naswona u tirhile ku tlula 30 wa malembe eka nhlangano wa vuhaxi wa SABC. Loyi a tiviwa hi ku hlota mahungu lawa tumbeleke naswona u ku tisa leswaku nhlangano wa vuhaxi wa tiko wu nga hambuki endleleni ya ntirho lowu yi nga rwexiwa wona. Kambe bodo yi sungule ku va na swiphiqo hi lembe ra 2012 ku vile na swivilelo ka swiyenge swo hambanahambana swa tiko mayelana na mafambiselo ya SABC. Loko ya fika 2016 palamende yi kale yi thola komiti yo languta loko bodo ya nkarhi wolowo a yi lulamerile ku fambisa corporation kumbe e-e. We are hoping that the SABC returns to its former glory. We're also hoping that the product of our work would be able to inform the interim board and eventually the permanent board in terms of the priority areas that need to be focused on so that the SABC does what is expected of it to be done. Endzhaku ka ntirho wa komiti ya palamende swilo swi famba khwatsi kambe hi 2023 SABC yi kume yi ri hava bodo ku ringana 6 wa tin'hweti. Ku ve ku thoriwa bodo yintshwa leyi nga kona sweswi. Bodo yi thoriwe endzhaku loko President Ramaphosa a yisiwe ekhoto ku n'wi sindzisa ku tivisa 12 wa mavito lama a ya hlawuriwile. While the SABC appointment process marks significant progress from the apartheid-era state broadcaster model, real transformation requires deeper structural changes. There remains a degree of political influence, process delays, and limited public participation in the current model. The SABC can better serve the public when its leadership is selected through truly transparent, independent, merit-based processes that prioritize the requisite expertise. Shana board ya SABC yi thoriwa hi ndlela yihi? Endzhaku ka xirhambo xa palamende vaaki va yisa mavito ya vanhu lava va vonaka va ringanelile ku fambisa bodo. Kusuka kwalaho palamende yi endla swikambelo eka lava xaxametiweke. Mavito lama nga ta hlawuriwa ya yisiwa eka president leswaku a thola ximfumo. Va SOS Coalition va lava leswaku vaakatiko va nghenelela eka mafambiselo ya SABC
ku nga ri ka ku thoriwa ka bodo ntsena. Se hi languta eLimpopo kasi kona hi burisana na khale ka vateki va vuhaxi ni nga vula leswaku na vahaxi va mahungu lava nga tirha eka minkarhi yimbirhi ya ku hambana eka xiyenge xa mahungu xa SABC. Eka xiphemu lexi landzelaka hi twa kusuka eka khale ka muhlayi wa mahungu Frederick Khotso, vateki va mahungu Ramphele Sifara na Isaac Murwamuyila. Khale ka muteki wa mahungu eka SABC Ramphele Sifara u sungurile tanihi muhaxi eka xiyanimoya naswona u tirhile ku tlula 30 wa malembe eka nhlangano wa vuhaxi wa SABC. Loyi a tiviwa hi ku hlota mahungu lawa tumbeleke naswona u tiendlerile vito hikokwalaho ka ku tinyiketela ka yena. 1995 and 1994, and it was election, and after elections, I moved to the news when the SABC started to build news offices in all provinces. Now I was appointed as one of the leading journalists and also a political journalist. Isaac Murwamuyila wa 72 wa malembe hi vukhale yena a tirhela etindhawini ta Lotrichard ku ya en'walungwini wa tiko. Hi ku famba ka nkarhi Murwamuyila u yile a ya tirhela ePolokwane laha a yeke emahlweni a tirha tanihi muteki wa mahungu ku kondza a ya epencenini hi lembe ra 2016. Murwamuyila u tlhela a vula leswaku vateki va mahungu a va hlangana ni mintlhontlho yo hlaya leyi a yi tisiwa hi mfumo wa nkarhi walowo. We only just go there with your mic, you put it in front of the minister or whoever is speaking. Sort of, it was like event coverage. So he or she will say whatever they want to say. There was no time or no allowed to make a follow-up question, like if maybe there is budget speech or they are saying there's a problem of ABCD. They were not given the time or they were not allowed to question them further. Khale ka muteki wa mahungu tlhelo muhlayi wa mahungu eka xiyanimoya Frederick Khotso yena u vula leswaku 33 wa malembe lawa ya tirheke eka nhlangano wa vuhaxi bya tiko wa SABC ya kondleterile vumunhu lebyi nga ni byona ni mutla. Khotso u tlhela a vula leswaku wa tsakisiwa hi ku vikiwa ka mahungu hi tindzimi leti a ti tsaniwile naswona a nga tsakela ku vona ririmi ro fana ni Xitsonga, Xindebele, Xiswati na Xivenda ti nikiwa nkarhi wo enela emoyeni eka mavonakule. Manu ku loko sikoteka SABC yi tlhela yi twele vusiwana yi engetela minkarhi ya ku haxiwa ka mahungu. Leswi no steka ku ri ndrukano nyana xinkarhana lexi ya xikomila loko ni karhi ni vutisela rixaka ri enelangi hi mhaka nkarhi woluwa. Loko a vo hi engetela hi ta dya hi xurha hi mahungu ku fana ni tixaka tin'wanyana. Sifara, Murwamuyila na Khotso va hlohlotela vateki va mahungu ni vahlayi va mahungu eka SABC ku yisa emahlweni xinhongana lexi va va siyeleke xona. Evutivi Maluleke wa mahungu ya SABC a ri ePolokwane. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Vandyangu wa mukhalabye wa le ka Mawatha ehandle ka Polokwane loyi a nga tlhakisiwa a yisiwe engomeni va lava ku vona vululami byi endliwa. Mukhalabye Mahlankani Mathovela wa 72 wa malembe u lamuleriwe no susiwa engomeni hi swirho swa ndzawulo swa ndhavuko. A se a yimbisiwile no biwa. Voko ra mukhalabye ri tshovekile. Na badli ba ndrole ka mkhukhu. So robegile ke ka mkhukhu. Ge ke ya kwa tshedi togolo la ka le robegile. Go fitla kwa ke no tsena le go dula se ka dula nako e ka ha ba tshedi ba mberekile bjale ka swele a se ka kanya ka o ya bana ba ka batswa na sa kanya ka ya pleke ga isa bana marka se na gitse bana ba ka a se nka haya. Mathovela una vana va nkombo, majaha ya 4 ni tintombi tinharhu. U ri vana vakwe va majaha hinkwavo va dyile vuswa kambe yena u teke xiboho xa leswaku a nga lavi ku ya engomeni. Nsati wakwe vula leswaku ndyangu lowu wu tihanyisa hi mali ya mudende laha tihakelo ta ku tiyisisa leswaku a ku na switandzhaku swo biha swa ku va a voni tingoma a heta a huma swi va durhelaka swinene. Mothoki mothomogolo wa siwa o ka bapalang ka yena le bana ba ge ba motlhompha ngwana mothomongwe o tshwanetse gore a motlhobola na
a mbeta kana ba jo nna ke mo di tlhabi ka goka fetsa mo ka goka ke nna moditi ke sere boima ka ntwa ka bomo. Mathobele u tlhakisiwe a ri emutini lowu laha a ri kuneni ka xihoko. N'winyi wa ndyangu u vula leswaku vatlhakisi va onhe nhundzu yakwe va tlhela va mbeyetela n'wana wakwe. Nna sa ntshwara gabotse motho o tsena ga gešo ka lapela gešo a nka pola ba nyaka bona bokapele ba ka go tlogana mo ntho a sa ka ro ntshwara gabotse le gona ja sa tshwara gabotse le moya go sa lefase gona je ke bolela so. Vaaki va muganga lowu va lava maphorisa va khoma vanhu lava nga hoxa xandla eka vugevenga lebyi. Ndhuna ya muganga yi vula leswaku a yi hoxangi xandla eka ku tlhakisiwa ka vaaki, kasi ndzawulo ya swa vukosi xikan'we na komiti yo fambisa tingoma laha Limpopo va ale ku angula va vula leswaku mhangu yi le ku lavisiseni hi maphorisa. Maphorisa va vula leswaku vulavisisi byi ya emahlweni. I Pimani Balo wa mahungu ya SABC eka Mulepo. Randi yi telerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 17 rand 89 cents, pondo i 24 rand 9 cents, euro i 20 rand 91 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 23 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $3,360 hi awunsi. Platinum $1,372 hi awunsi. Nxavo oil yimbisi $70.08 hi mphongolo. I makumu ya mahungu ya namuntlha kasi tani hi xiphemu xa ku tlangela 75 wa malembe. Khale ka muhaxi Julian Ndlovu u ta mi haxela mahungu hi Ravunharhu kona kwala mi nga kayeli. Riperile. Riperile leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamiseke ku yini eka madyambu ya namuntlha ku langutela mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko hi rhanga xifundzeninkulu xa le Western Cape u nga ha langutela mapapa ku ya exifundzeninkulu xa le Eastern Cape kasi languta KwaZulu-Natal kona u nga ha langutela mapapa lawa nga ta va ri kona kasi languta xifundzeninkulu xa Limpopo ku ya xifundzeninkulu xa Gauteng kona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona nakona u nga ta va langutela mapapa to langutela mpfula xifundzeninkulu xa le Eastern Cape kasi loko languta KwaZulu-Natal kona ta va ka ri mapapa kasi Gauteng na ku ta va ku horile kasi loko ta xifundzeninkulu xa Northern kona ku ta va karhi ku hunga moya kasi loko hi languta maxelo ya swifundzeninkulu hi rhanga xifundzeninkulu xa Gauteng ku langutela maxelo ma kahle swinene loko hi languta eka siku ra mundzuku Pitori ta va ri ka 9 ku ya eka 19 kasi Johannesburg na yona ta va ri ka 9 ku ya eka 20 Springs ta va ri ka 7 ku ya eka 20 kasi languta xifundzeninkulu xa Limpopo hi languta ndhawu ta le Giyani ku le ka Siyandani ta va ri ka 20 ku ya eka 29 kasi Thondo yena ta va ri ka 11 ku ya eka 29 Polokwane ta va ri ka 7 ku ya eka 23 kasi languta Mokopane yona ta va ri ka 7 ku ya eka 25 languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona languta Maxixini ta va ri ka 6 ku ya eka 22 Skukuza ta va ri ka 12 ku ya eka 30 languta Middelburg yona ta va ri ka 6 ku ya eka 21 kasi Standard 29 ta va ri ka 3 ku ya eka 21 languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal Vryheid ta va ri ka 9 ku ya eka 24 Ladysmith ri ka 8 ku ya eka 24 kasi languta Kokstad kona ku ta va ri ku titimela ku ri 1 ku ya eka 19 kasi loko languta xifundzeninkulu xa le East kona nakona u nga langutela maxelo mo titimela loko languta ndhawu ta Graaff-Reinet ta va ri ka -1 kasi Willowmona yona ta va ri ka -0 u languta Makhanda ta va ri ka 8 ku ya eka 17 kasi loko languta xifundzeninkulu xa Western Cape u nga vona maxelo mo titimela nakona ku nghenela mpfula laha na lahani u languta ndhawu ta fana na vo George ku ta va ri 7 ku ya eka 18 u languta ndhawu ta Winchester ta va ri ka 2 ku ya eka 18 Cape Town ta va ri ka 9 ku ya eka 14 u languta xifundzeninkulu xa Northern Cape u nga langutela maxelo ma le hansi swinene loko ndhawu to fana Kurumane ku ta va ku ri 5 ku ya eka 21 Kimberley ta va ri ka 7 ku ya eka 24 kasi Springbok yona ta va ri ka 3 ku ya eka 16 u languta xifundzeninkulu xa Free State u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko languta Bothaville ta va ri ka 8 ku ya eka 23 u languta ndhawu to fana Bloemfontein ta va ri ka 5 ku ya eka 21 kasi loko languta Ficksburg yona ta va ri ka 4 ku ya eka 17 languta xifundzeninkulu xa Northwest u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko languta fana na Rustenburg ta va ku ri 8 ku ya eka 21 loko languta Potchefstroom na yona ta va ri ka 8 ku ya eka 20 Lichtenburg ta va ri ka 9 ku ya eka 21 kasi languta Mafikeng yona ta va ri ka 9 ku ya eka 22 lawa ku ri maxelo ya mikhomelo wona eka madyambu namuntlha ra perile.